Warga Patisi TV. Ki bahaya ngasem ki balalap ya ka dien mong pat ya ka dak jengam snam hakamet jong usam la bipul inghi ubala khla no kila ujor shaki pulit ka Maulai police station khnang ba ki pulit kin pelong ya ka jing tokit ka babania banlam ya ka dautan rai uni usam la ude na kashtong khulia hari boy district kani ka jingja kala ja haka janmiet jong kan riutrik gulalengkot arja phunriu haka bala pentip shaki bahaya ngasem jong uni usam la ba usam la bipul inghi ubatrei hanihu ula mensaljur haka bala kam baula shkulon hi hamadan Yauni usamla la pinkit no sha supercare hospital chilong ben yo ya kajing sumar henry uni usamla la khla no haka pratre kulalengkot arja phunrio hadien balawan ra sha yeng ya kamen haka por bala pensum ya kamen kibah yeng kila lap penban bakadan ka dien mong haka met bat kani kala pensu bajur bakala bandan ke aka kabala ja shalenden haka jeng kran bikla pathai khubor haka shpotering kulalengkot arja phunrio hanongpo uknyi ka kur inghi uba tisha inghi bat urang ba asnong uba komen ingti kila ong ba ka jing shisha kim dan kanu kanu ru jing subas niu yanu ru hendrei deitat hadien balawandra yakamet shalayeng balala penban yaki ding mong bat ik jingjingam snam hakamet ka bala penlong yaki ban ujor no dak ejahar shaki pulit ka Maulai police station yakamet jong usamla bipul lara no sha civil hospital nongpo banle yak postmortem katkum ka jingkwa jingki bahaya ngasem Ikung bahaya hasem jong people inghi kon jong ba coming inghi angkat ne bahaya hasem rebak nong benon langhang ne khamat jong ki pelpa ane tiba pet ya kene ek baja hakai hasem jingi kabiade bat di bukil inghi oba bukil ini para jong ba nitul benon langhang ne ek baja kalong bahakan ruterik akan ruterik ya people layo jintip ba uur niyo khobor na karok ye krilang yo hapo ka compound nehu utrei kum u special guest hapo guest house ya hata ka por ba uur yong ba kila lira sinigrim prinsip lira sa nasaret kisu urung bati para sa superker kapor bara sa superker niyo kata khobor por je pat hadin kumba arpo menit pat niyo biang ka jingpun ka ba yong ba ulah pengjur tegila pedrong hapo ka ICU tingir yong namar ba benyo ya ka jing kersan ka pembahaya te jing saju ni yong torak sapo ICU henry ndala poi ni kumbahi ngasem por sa beje namar ka nanti bejengai te ulah don ICU ngimla sebenye kran ubri don ha jing bom ti brief su banyak kran ne itu ya ki bahi ngasem te ka terik kapor kaya kumtu ha ka nyu terik nadu terik nyu terik skala lek kumtu te umlong ngipek umlak sebenye kran ya hakapo haka pratrik bat itu por sausan beje san beje ni yo ka jingtip na doktor ba une ubri ubri people ini ulah klano te ni kelipat ngiru aku jing lului namar ngim iya ki baja ni itang tage dak bedon cha lendet ni sedin te ulah klat wong ngiran asa ye ulah klat namar ke ni thu jung ki ni hap nge ya ke ba ki parok jungu gile bahayu te ngira na sayeng kanda la poi haying ni kum bahing asem kade garkom yaw bala klat ban nyat ban khoi ya net ku pha chu sabun rung sayeng te la nyat ku khoi ndai kum bang iya hak dak mong ko bodon hak sedem kini ki met ku pha chu kala la pen sisi ngi bat ka pen artin ngi ke ya ka ba ka kum bayatu ba ur handa ka jibur bat kata ka jing jai kami hapsu tingi kum bahing asem niwan ban yakren bat kudet anang po te kudet ko ti ajimo tingi benle ka FR te ya bangi de benle FR ti pha nomor kane ka ja samolai sekte jeka tingi le samolai te samolai haji yakren jingki ke sim ya FR tingi te ka jing yakren jingki ban ni kudet anang po te ailat ban omba le pusmeten ya gamet ju ban ya isisha te gila nilara eu minin sani sa po civil na po te mentang yang ap ya kerkuat dan le yang pusmeten te kane ke baja kalau ke bawa peno ngo yangi kalau ba ya kiwe ru biasa ibe trilang kamtam ke kerja ya hapo ka dehu hapo kumpau dan de bat kino ru te ndai nipat yim kono yano
ni ai ke semua ya gitu perlu ke bayarap banira itu ka net jimu hapo ke hospital ndai ke ek ba panuan padengi kelong ba ya metai ni abek ya report ke ek ba ngiyo na doktor ba ke ek ba ki polis kile ya ke kamu ba kide bile tangga taga de gaji kuat jingi hendai barok ni pempau ke jing sengu ke jile bah ya kitu di barak ya uru tengin don kana no jing keno ya kiro kata gade na yang jingi bayang sem jong bipul inghi tengi ai gaji semu ya kan ya ke pentai ya kulit bula simti bula simhia kan ngi kermen ba na liang kulit ru kin ai report ke babiang kat kum ke e ba mki kiyo kermen ba kin ai gaji trilang penyirat ini na mar ngimbe kita gibri ba ndon ke jinang distak ndon musba ba babiang dia le ban wat yang sisa ya kan ya gade gaji kuat gaji nyerap jingi te kermen ba na liang ke kulit mental liang ki bahan ki bedon hanero kin trilang aga ne ke step idon di penguruna yang disi jingi ru ai semu ya ai gaji semu yati bagi dem talang ni ne ba sindong gulai trilang nduk menen ban yo ya gane ka benta ban de ya pusmeten de ke e ba hakmat ke de ba ni ap ya report na pusmeten ban na kulit de halor kata ka benta dengan tu sakmat ke e pendong ke pinja dengan yang jingi ba ya kasem ke kita mo Robak senang kuliah. Robak senang kita nak bala jang bala brief dari bahin sem di neu dipuling hi de try senang jumi bat ngakom murang bak senang hagane kapor adon kejing semsi di background nak benta jung ni nak ke bala ja nak benta ke jumu marba long kena ubah kumba na yo bertek dan kemi yu long kena ubah lui ubah peria ubah bom yudan kata ke mesin serong ke jingin ujung dia kata nagaliang junga kumurang bak senong ru adon ke jing susi bat adon ka jing sing plah abdai bat ne ke jing ya ke susi na entra ujung te kumbala brief na nagi bahin sem gujung ne bupil bu dipuling hi bala klan te hangne ngidon ne hapo sibil hospital mampo na benta ban pendek ya gane ka pusmoten gujung kata kalong banamar ban nakaliang bahin ru ila request nga kumrang bakslong baban yo bentit ijing syah lor gujung pak gujung hapo ka kampus ne ho kumbala batay mati bakane ka insiden kaja man hakan dru terip jumne benai Januari aku ke kampus nihu nanti hasilan kemudian ke skuba di benda ka jala jumi silam ini jumi kita pun gaji itu dengki ba kene ka jinja kalaja hakipo in between new lane prabaje jemit tekar ba kene ka jil pentip kawan haduk si bajem setiap yang ne men try ne balak klub ba itu te marsen yo call na ki perlu yu gi bala poi hospital yu yang ne dipun ini balak klub ita ba gine galak kre balik sata penemar galenti bajengai te poi haduk saw baje setiap te kan ba poi mekipan la det pendrung sport ICU hapo super care hospital jadi kami yuk suruh bentuk itu kita gapor the Simon step hak ndai beje gelawan doktor tigi ong ba atung beji itu jungki ba gila pan benpui itu kedon ka benta ka bamong benta juga klik tigi ne gila sak be nomor ba kwa yang jing ba bentrik na benta beriok treatment ka benta para jungu gila sak itu dan le benta tigi doktor gila benpui itu tigi jing lut jing set gila batai kan lut benta am le na le big mo ta gila sa iti benle te hadin sisni pam kum beji tu ne ba san beje jenit gila declare no ba ne ula khat te namar bala khat untuk gila sok gila spine ko super care hospital tinggal hun ba namar bala khat tinggal rak sejil tem kum bala kren dai kui bahing jungki ba agar kom kejungi suah bangin pentia ane bentep hasindu ni pensum pensle pensop penspan de hagata kapor bang lak ba kita tidak mong diper dibun kini di bentra jung kapo di bentra jung kiti sadem dibun kini gidur lak ban share itu
te hanta ke pan artin yang ni dei halor kata kanung rimba minin angkat batnya kumurang bak sedong bat bayi ngesen lawan ako police station Mawlai banwan bu FIR yang la request aga jing sya ka dead body ka jong ing dei ban le sate dei da ka jing ai rap ka jong usi jong ne usi jong Mawlai police station la ya pun hang ne te la ya ban le postmortem hang ne ko na banta jong iru aga liang jong aku kumurang bak sedong ka pa jing su ba kha yati aga jing sya ka body ka jong ing dei ban ra sa silo dei perkhat yang ikum kita beriu ke bom patron kata jinang ke jingkir la konsider ini banle pendek katanya kan bentar banle pusmoten jingya jingkwa banyak syakwat agaliang bahing mat ngena kumurang bak senang ru kwa ke bentit ne beriu kumno lakhat kwa ban at kata ka postmortem report kandong kumno nemnom la ban keno directly ba yautan ya kita dan kumbala keren gini bang tempau jing sung yuru kita diperlu kembali salang kembali pipo yang usadu sa hospital play lagi ke bang up minta kalong bang up ka postmortem report hadin bang layo ka postmortem report kata kakam kala nang bata yang ni matunang niya syakma bat gajing kerpat bat gajing penseo hagane report kalong ba mar magadai ke school ba ni huma abang itu kengsengan anta ba nagabenta ban ai kijing nang jingtip nagabenta ke kun dikti kijungi no andai gajano tentu te kapen artatin ini kapenting kesmik ini kapen kulmar jumut ini balik kata ga school ba ka badon hang ta kam judon mo kita ki protection mo nagabenta bentik ban kimi dunia iki kita kadai ka balik penakti nagalian ni kumurang bak sunung dan indon sebut dikentin akan ngapor dan sewu ya piru pun media akan ngapor mengi dalam baju ki tin ai kita dikubur dan petik dan nagabenta kita song di dosa ni ko jelabat ni dia jadi tang kini penting ni semua